120 koyun var oğlum. 120 koydu. Qaytasan o ot kerek, jem kerek, onu 90 koy kılıp azayttım oğlum. Sen bana gayet satırdım sen. Hem razımın жалғыз машина жасалған үшін жа сақалмын білбеймін. Сыйлашады да, қысқасын айтсам, сыйлашып мені. Оған тоқтап ұлым, мынандай бір бөлем бар. Мынаны ма, ұлым мынаны деп қармайсам қармап соған. Демек тағдырды жасап төле екенсіз да? Бітелек ұлым. Мен үшін бітелек. Біреулер үшін ашшы болып кетті ұлым. Баяғында айтты, жақсы адам, жаман адамды сразу ыңғайтырған машина. Не бәле қылып қойсын деген жерлер болады. Осы машинаны елдер қарап атса керек деп қарасам, о машиналар бар. Мен жаман ұшын мәтсін қарап атады. О, бұл машинаның bir günde koygan bezinde ben bir ay gürsem gerek diye eleseteyip gittim. Taksi boş beken? Boş oğlum. Taksi boş, şoförcü boş oğlum. Şekesi karavanda ben tamaşalık koyayım oğlum. Kamırsalık koyayım, sörtüz kaldı koyayım ha. Үйлі болуш ар бир адамдын кыялы. Дал ошол кыялыңызды орундатыш үчүн мен сиздерге Карагай курулуш компаниясын сунуштаймын. Эмне себептен деп ойлонушуңуз мүмкүн. Анткени бул курулуш компания акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен курулууда. Бул жаңы курулуп жаткан үйдө газ, свет, ТЭЦ, бардык чарбалык жумуштарынын бардыгы чечилген. Карагай курулуш компаниясынын документациялык иштеринде көйгөй жок, бул жактан 100%га кепилдик берилет. Бул курулуш компаниясы курулуштун А блогун толугу менен бүткөрүүдө. Ал эми калган 2 блогунда курулуш иштери жүрүп жатат. Дал ушул курулуш компания туурасында кенен маалымат алгыңыз келсе, өздөрүнүн YouTube каналы бар экен, ага катталып, кенен маалымат алыңыздар. Жана ошондой эле экран астында жазылган телефон номерлерге чалсаңыз, 24 саат бою сиздердин кызматыңыздарда. Кыялыңыздагы аянты кенен, тынч жерден үйлүү болгуңуз келсе, анда Карагай компаниясын тандаңыз. Анткени бул компания сиз ойлогондон да мыкты. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр такси козуп, такси менен сапарга, жакын сапарга шаар ичинде автоайлап атабыз. Мында такси келип атат. Таксини козуп, такси токтоду. Assalamu alaikum. Aleyküm selam oğlum. Taksi boş mu ekan? Boş oğlum. Taksi boş, şoförü joş oğlum. Çık. Taksi boş, şoförü joş. Aha. Жақсы, машинаңыз өзгөчө го? Ayım oğlum, seni koşan pasajirler bana aşık olsun hepsini özgöçelenttim de oğlum. Şa oğlum. Kalka olasın oğlum. Zayna bitne var aydaşınız gerek de ama. Neden makul oğlum. Uşaş mı ne deyim mi canday? Dağor bu kanday oğlum. Uşa çıkmayan bola verat. Ha bu hafta makul oğlum. Uşa çıkamana ne bakalım. Jorgo kampanyasının uçağı çek oğlum. Aha. Bizde bunda maşenlik ya depoya ne depoya da onda samapal neme yok. Bize firmanın nemesine iş kılavuz oğlum. Elde işte bu sana okşan pasajirlerin aradırılması için elдің hizmetini atırgan nemeyiz oğlum. Densolun жақсы amansın oğlum. Жақсы, өзіңіз жақсы тынсыз ба? Devlet tınışpайды densoluklar. Жақсы. Жаңы жылдар мен мына жаңы жыл мен сіз жылды қапа албай жөнөттүм oğlum. Жаңы жылдар жақсы oğlum. Рахмат, бірге болсын. Бірге болсын аға. Өзіңіз қантып атасыз? Ya Allah'a şükür oğlum. Şu eli jurtubuzda şunday жақсы жаңы жылдар бола берсе, жаңы жылда жаңы ийгилик, кыргыз eli журтума жаңы ийгиликтер болса, ардайым жаңыланып турса деген ой. Ошол аркылуу мен деле мынандай таксини козуп алып, ушу жаңы жылда Алла берген өмүрдү сүрөөрүм, жаңы жылда жаңы немелерди адамдар ташып, жаңы немелерди ташганга өзүмчө кубанып жүрөм oğlum. Алла берген өмүр сүрөп oğlum ошо. Жақсы. Şu жаңы немелерди жеткирсен, ар бир адамдын ийгилиги жеткирсен. Бу аба сизди мынтип машинаны кооздоп алышыңызга эмне түрткү болду? Идея каттан келди, анан мынтип кооздогон бул Матис биринчи машинаңызбы же буга чейинки машиналарыңызда ушинтип кооздоп мингенсизби? Oğlum. Эми муну айта турмасам oğlum, чындыгында бу Матис кооздошу бөлөм билбейм, бул мен үчүн оору же кандай экен билбейм. Же азыркы жаштар хобби деп коет экен oğlum. Ушу хобби десе, ушу хобби биз убакта хобби деген билбейт эле. Азыркы жаштар хобби деп коет, хобби каяктан келген экен көрсөк, хобби деген
Her kim özünün suyga nemesi ola turbayı. Şu menimçe bu hobim oğlum. Bu bala gezmen gelet çında aysam çolum. Bu oğru eken çındında. Üy bilem dövürdü erdele baldarın dele kişine uyalı ata mutbeli koyuyor sizden. Mutbeliğine bu cirekli neme olmaydı. Oğru degen şunda oşat oğlum bilmem. Şu tapkanım uçunda neme olarım, sarıp kılıverem oğlum. Jakpağını alır, ırtamda gayra jakkanı koymuşum. Bana degen bul degen sebep oğlum bana kozdu gerek da. Kozdu gerek degen sebep oğlum. Kara şu kız ballar dedi, aynen kızdan bizim kız ballar dedi karasam özü dünya içimge belirgisiz sulu kızlarımız var oğlum. Oşa kızlar dedi kişi kosmetik olsa çırağını çırağı koşatpayı. Şu Mercedes maşına, bu maşına çındığını açsam oğlum karapayım adamların maşinası geldi. Anam bunu böyle toğut öğretti. Karapayım adamlar hep maaşa hep mesela alıp trilini ötürüyor da taksi parçalı hep canım bağı varıp derinde. Anam bu beçere maşinanın içine basam kosmetikleri kozlup koydum. Çirene çıkıp kaldı. Bardıklar karap kaldı. Hem basam çoğu adamların maşinası aldı da aytatıramasam öte kımmat maşina gitti. Onun ardında men gittim. Anan o içinde aksı jetmedi o maşina geçti içinde aytkanda oğlum. Ana men oyladım. Bu maşinanın bir günde koygan bezinde men bir ay jursam gerek öyle seteyip gittim. Ana bir malda şu maşinanı eldir karabasa girip taparsam o maşinada var. Men jomam şu maçım karabada. Aha önce koyarım kaldım. Hem bunda geçkanda şu maçı dizele bunda hazırki yaşlarga aytmakçımın oğlum. Şu etep akşam toktop şu maç bolsa geçsem degen ensegen adamlar olsa alsa şu maç dizele içine bir parkta minse degen nerse. Ana taksi göbünçe mana yerde oylan karasam 90% maçda taksi kılat eken. Keverenan keyin bayanda akşaçı götür zakat kılatını kurumen maçda degen. Kurumen maçda uyalıp keten de oğlum. Oşançı maçda içine koyup koyun böyle komfort koy jeteyle de kalsa gerek. Komfort boluyorlar kalsa gerek. Şu maçlardan maçda attığı maşinanın nemesini götürgönü içine kozdup çıkan gezim de oğlum şu. Анан бу клиенттер чыкканда кандай бир өзгөчө сезимдери болушабы? Hem klientler çıkanda men ayta turmasam mına жаңы жыл деп аталган жаңы жылдын немесинде отурабыз. Жаңы жылга кичине болсам ушунда коздоп жаңы жылда бардым манай жогору болот. Олордун ичи манай убакытты көрүп, манай көтөрүп келаткан машинага чыгып, нерсенеси мында көңүлү манай чөкпөсүн деп бу машинага чыгып да көтөрүп келаткан манай onu сайын көтөрүлсө экен деген ойлорум да. Жакшы манай мен үйүнө жеткен кандай манай жакшы жетсе экен деген ойлорум ошо. Мени кыскасы ошо бул менин максатым ушу пассажирлерди мана чыккан адамдын көңүлүн көтөрүш. Олардын көңүл көтөрсө мен да көңүлүм көтөрүлөт болом. Ошентип бир чал мында жеткен адамдардын көңүлүнүн жайдары бир адамга күлкү тартыламасын, күлкү жайдары болуп жүрсө экен демекчимин да. Ошо чыккан кардарлардан мындай өзгөчө таң калып, өзгөчө бир кубанып, анан şu mehnetiniz için de жол кирени ашыкча менен төлөп койгону болду беле? Жакшы улум. Мында бул өзү максат болгон менен улум. Адамдын мээсинде эми психологунда эми аябай текшерип коет. Жакшы адам жаман адамды сразу ыңгайтырга болмайт. Жакшы адам чыгат да аябай козаса койса, молодец ава деген болот. Жана өзүңө тыңдаш, буга каяктан болду, ким жасап берди, балдарын жасап берди деген суроолор көп болот. Ар кандай суроолор тугам. Анан кээ бир кичине ичи мындайраак булганып калган адамдар, же неме кылган адамдар болот. Не беле кылып койсун деген жерлер болот да улум. Анан бул ар кандай немелерди угам да улум. Анан баардыгын жакшы деген не где-то бир 80% жакшы деп мактоодомун. Анан 20% жанында ичи немелери анан не беле кылып койсун же болсо ана деген чал башыңыз менен ушун жасап алып дегендер болуп турат эми. Муну жасаган кыскасы ошо улум. Жашада андайларга капа болбойсуз. Андайлар. Капа бол не улум мен бул силер муну тартпа деп жана ушунча неме кылдың эле тартырбай койдун. Бул комментарий телефон жакшы түшүнбөйт экен. Бул тарткандан комментарий жазып турбай улум. Комментарий билбедим. Комментарийде başında жакшы жазып керектен анан нерсе жазып коюптур. Анан нерсе жазганда бир чилачы чаладым. Анан мында телефонда анан окуп башка нерсе окусам, мисалы үчүн айтсам, мына Садыр Жапаровду деле бир жакшы иши аткан адамды онун деле аркасынан биз ушундай калк экенбиз. Кичине жыгач басып бирөөлөрүн чукуп деле жазып турат. Анан Садыр жазган мага эмне дедим, мен жазмактан наракка өтүп кетпей деш болдум. Мен чалбай турам. Сен карапайым адаммын да ошо улум. Ушундай улум. Ар кыр адамдарды көрдүм. Эми айта турмасам да бир нерсе кишилер ооруп калдым эле улум.
Adamdan, men adamlarga uşunda demekçimin, men yaşımda deyim, men kanday deyim kıskası, adam psikolog sebep boladi eken, psikologdan eken. Men orup kaldım ele şu maşinaga jabışıp, ellerimle aralashıp, jaş adamlarla süйлöşüp, şu maşinani kodup alıp жүргөнүmө özümçe uşunda şarda жүргөнүmө özüme rakatlanyp, bak oorumda jogoldu ulum. Anan uyda oorudum desem oorun vergi deysin ulum, kasal boldum desem kasal boldu deysin. Anan buga çeyin da bir 120 koyun var ele ulum, 120 koydu. Qaytasam o ot kerek, jem kerek, onu 90 koy kılıp azayttım ulum. Azayttım anan balam verin, ol dele adır emep dep atatım. Anan mı çıkıp alıp işte taksiye çıkan gezim ulum, kişine taksi kılıp, göngül açıp adamda. Bir kolotto jutsam men içim, koy bağıp jutsam tayrava, koy bağıp sırtı içim tanığı da edilemez. Je tayrava da men içim tanığı da edilemez. Buna çıkıp tayrava kalmın dersem, bu hale tayrava detem. Belki ben kırgız makale etmekse, atın sıfata cerete degen kişine olsam demek. Ben Allah vergen ömür sürdüm. Kança ömür bilbeyim. Bu şeylerin aralashkan. Bu Matiz'de jasap alганыңызга kança yıl boldu? Buga çın aysam kevler jasap berem dedim bunu. Bizde Kırgızda uşunda jaman kalkpız. Şakır çağır var. Şakır çağırsak da onu yürüte turgan bolsam, o ınıbayt bizdikiler. Belki tuganlarga okşap. Hani bunu jasap berdegende mene başa atırk aytkan sözünde ulum jasap berem desem oga karajat kerek ulum. Hem karajat o beçara bu öz uşunda bir mats alıp alsa, onu jar günündeki akşasını tağıp alsa ulum. Bunu tapan akşasını maşinasına matsiga jumşay öyle iyi bilesin jumşay. Bunu 2 yıl boladı bunu taksir. 2 yıldan beri jasap berem. Munda jatkanda bazardan at dele alasında ulum. Oga dele jügön satan tokum. Bunu dep koyam oşandım. Bunu bazardan jayda kalgam ulum. Bunu toku atam ulum, kişiler toku atam, tokum izlewatan gezim ulum. Demek takdirde jasap bile ekes da. Bitele ulum. Men üçün bitele. Biriler üçün akşa olup kettim. Bayağında cana aytkan içkiler aytат. Ava işekesi kalbaptı degende. İşekesi kalbaptı men tamaşalıp koyam ulum. Kapır salıp koyam. Söz kalda koyam. Çın aytkanda ulum. Ha bu şu bunda koz bolu adamların gönlünü açsa. Anan çamça ulum kilentlerden çıkartan kilentleri karayım. Jaş kilentlerden. Kede balalar çıkıp karatan. Kevir dedim balдар gazırrak bolat, iyilap bolat. Ana mana tüyetlerlardı qarab kıla toxtamaydı. Oğa toxtamaydı ulum. Bunanda bir belem var. Bunanın ben ulum bunanın de qarmaysam qarmaz soranıp qalat. Ana şu kilitler şu oxşan nemege razı olup qalat da. Bana diskanız var dep qalat, soranıp qalat. Ana diskan verem, telefon verem. Ana gidişinde zakat payda bolat ulum şu. Kıskası men aytarım. Şu kilitlerin gönlünü alış ulum. Maksat aksa tavuş emez. Kilitlerin gönlünü alıp adamın tanışışı ulum. Bir jel aksa dep jatıp algan yerim jok. Aksa alaga şuurlardan 4 uul berdi, 4 jayında özü okat özünde. Murun prezident bolsam, ex-prezidentin özümün şu baldarıma rahmat aytam. İman berip jakşı jigitlerden çıktı. Barın özlerine baktılı bolsun. Barın jakşı ulum işlerde jakşı barın neme ulum. Olarga razımın ulum. Men özüm kursam to'g'dim. Dag baldan 8 zona qilib so'rab qo'ydi. Ata, çay içaldingiz deydi. Rahmat ulum. Anan hem bu yerde daha qarasam bana gayet satırlıklar. Hem razımın жалғыз машина жасалған үшін жаса қалмауын білбеймін. Сыйлашады да, қысқасын айтсам, сыйлашып мені мындай неме қылып, мен разымын соларға деле мындай жасады. Bu aба негізі айдоочулук көлүктү алганыңызга канча жыл болду? Эми улам айдоочулук көлүк алганга 40 жыл болуп калды, 40-45 жыл болуп атат. Анан эми убагында бу неме buna teknika məşə mingəlməkdən ilgə biz vaxtda gazik degen bolsalar. Ol hem gazik ayva qınçılıq bolsun. Satrol tutma tevetini. Dep düze ketdim. Bolun uruşkan buna. Ne uruşkan buralar. Genen kişiye zaman oldu, zil payda oldu. Zil minik atan uskortun tak havasını getib var. Karbüratör pak deytiler da olur. O da kamaz çıktı oğlum, kamazdan Jax nerse kamazdan yana fura hazırım qarabasın. Hazır qıralam şopurum dep kaynani çısı, muzika var barlar. İlgari muzika, sizler çok maşinanın uskor, sizler hem vaqtana şamal giret. Şunday günler bolgan. Hem hazır qarasan bir Jax'na bu hazırım maşina mindim dep ayransın. Oşan için hazır qılar. Siz o malda maşina kança bastan dele hazır bir nemen buna matizde odan qat ketadi munda çetkanda. Jaman görgön matizde qat ketadi o maşina kichine aytkanda eşek arabadan kichine çoğurak nemekenle de munda elesi adı elesi sen çolum. Ol böyle kızık nerse. Hem bizim murunku ata boğaları
şundaysa hep yaşadık, yaşa bolğon eken dolar üçünçü. Hazır bizim hazırkı yaşlar. Men hazır aytarım oğlum, yaşlarga şu ömür tileyim oğlum. Zamanı tinç bolsun. Bundan aşağı zaman bol olsa gerek oğlum. Şunda men oturup alıp oylanıp kalam. Lopatken jerge uşunda sert ödök başkadan taşadın, başka çöp, başka toprak, başka neme çıktı da oğlum. Hazır yaşlardın zamanı şu gen bolsun, zamansız bolsun, odan başka bir nemem yok oğlum. Çındığında biz oğlum beyişte yaşaydık. Şu beyişte yaşayan özümüz bilseyken bari sabır kılıp yaşasak, bari yaxşı olmak oğlum. Şuların yaşlardın zamanı bundan artık zaman bol baytırım. Eng bir yaxşı. Bir-birimizde mında hurmatlap sıylagan yaxşı halktan bolsak eldin bari suqsan atılım. Allah talam sıylayt barыбыз oğlum. Intimak bolup kırız eli jurtuna kançalık sabırda olsa, kançalık intimak bolsa, oşonçoluk bizge Allah talam bereke payızım. Buga çeyneli berip koygan bizge beyişti tat olap. Bundan da karşı çabuk bolat da oğlum. Hazır no Zayna binin meçitlikte burulup toktap olsa men tushib qolay. O'zim kelib qoldi oğlum. Janab meçitga kelib qoldi oğlum. Ajamcha oğlum bunaqa nima meçitga girib turasizmi oğlum? Buyursa cuma namazlarga. Buyursa oğlum. Sizlar meçitga kirsa adamda iymon juguradi ekan oğlum. Bu dine qisqa din ekan oğlum. Allah talam aytganda qisqa dine, jalg'an dine, chiniq dine narat ekan oğlum. Bu yoqqa borish uchun pasport olish kerak oğlum. Pasport qanday oğlum? O'sha meçitga kirib tursa pasport olasan oğlum. Narxı dinini ham o'ylash kerak. Narxı dine oğlum to'liq yashash ekan. O'sha to'liq yashash uchun u yoqqa borganda mana bir-birimizning ko'nglimizni o'rtpagan o'sha bari hisob hisob bo'ladi ekan. Bu yoqqa borganda hisob hisobni qashna qilib nima qilib yashash vaqtini yashashni o'ylanib qolgan yash bo'ladi ekanda oğlum. Allah'a ömür versin oğlum, baldarıma iman berip buna kapırçalı közü umuraga janat, umuraga varıp geldik oğlum. Umuraga varıp çınığı beyiş kayakta oğlum, nime kayakta oşa kar kişine düşünüp oğlum. Düşünüp geldim oğlum, oşa kapırçalı közü. Allah'a min kılar şükürler olsun oğlum, şu yaşlarını tart olağım. Жақсы, Mına oğlum, Өздөгөн жерибизге да жеткизип келдиңиz. Oğlum, baptır oğlum. İşleringizge ийгилик. Baptır oğlum. Maklova. Baptır oğlum. Ömrün versin oğlum. Başkanımın baktırlı oğlum. Ana oğlum duam ver koyun ha oğlum. Enda ne bas. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim Allah, bütkül alam yesi, bütkül alam Rabbisi Allah Teala'ga çeksiz maktalar olsun. An sütelçi Muhammed Alik sallallahu aleyhi ve sellem salamlar cana salavatlar. Ya Rabbim Allah, şu önceretken şu penden ömrüm verdiğin solun ver, tapkan tutkanın yaşlılığa buyruğu da, nasip kılır da, uy bülösümünün tınç bolsun da, tapkanları nasip kılsın da, her daim şunda jakşı adamların gönlünü alıp çörerim. Amin. Allah hakta yarılım. Ömrüm versin oğlum. Rahmat aba. Baptır oğlum. Baptır.